بەردەوام بەغدا بابەتی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستانی کردوتە کارتێکی فشار بۆ سەر هەرێمی کوردستان. موچەی مانگی 5 فەرمانبەرانی خۆیدا بەش کردووە و مانگەکانی دیکەش وەکو خۆی، بەڵام بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانمە ناکات و بیانووی بێپاسا و دەهێنێتەوە. ئەمڕۆ سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دوای کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا باسی لە هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێم و هەروەها مافەڕەوەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان کرد. لەسەر کۆیان بابەتانە قسە دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز دکتۆر فەرهاد ئەتروشی، ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق کە لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبێت. دکتۆر فەرهاد سپاس کە لەگەڵ کوردستان 24 دیارەکە بەغدا بەردەوام بیانوو دێنێتەوە بۆی کە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان نەنێرێت و شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستانیش وەکو خۆی بەشی هەرێمی کوردستان نەدات. بیانوەکانی بەغدا چییە وابێ چی بکرێت لە بەرامبەر ئەم هەڵوێستانی بەغدا؟ بله گەلێک سپاس. ڕاستی ئەو بیانوێت ئیناین باراپتر گرێدای بابەتێ داراییە و ژمارەنە و گرێدای وەزارەتە دارایی عێراق یا فدرالن. بەس من وێت ڕاستی پتر ترکیزی و فۆکەسی بخمە سەر دوسێ بابەتێکی گەلێکی گرنگ و جەنابی سەرۆکی حکومەتێ گشتی ئیشارەت پەیاما خۆ و ئەوی کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ئەڤێکیری پشتی کۆمبۆنا ئەنجومەنی وەزیران ئەڤرۆ ئێک گەلێکا گرنگە گولەبا خان کو ئەم بزانین دەستوری عێراقی ساڵە 2005 ئەف بابەتە گەلێکی گرنگە. ڕاستە گەلێک جا دووبارە بووە بەس بۆ چۆنا من گەلێکا گرنگە و خەلکێ مە تێ بگەهید وێ چەندێ. دەستوری 2005 هەمیشەیی عێراقی ئەساسی وی بنەڕەتی وی بنەمای وی فەلسەفەیەک یا بۆ هاتیە دانان ئەو ژی سەر دوو تشتێت سەرەکی هاتیە دانان. ئێک کو ئەف وڵاتە دیموکراسی بیتن، دیموکراسیەت ئەساسی پرۆسا سیاسی بیتن عێراقی پشتی 2003 و دیموکراسیەتیژی گەلە ڕەمان و گەلە ڕەهەن تێدا هەن ئەنەشم vê mavê Kurd da behs bikim. Ya duê ku ya giring e ew binemayê duê esasê duê ku federalizm e. Federalizm felsefa xwe da beşkirina desalata navbera hikûmeta federal da û navbera hikûmetên dî çi herêm bin, çi iqlîm bin, çi wîlayet bin, mihafazat bin, her tiştek navekî tu lê bidanî. Ji ber hindê jî geleka giring e xelk vê çendê bizanîtin dabeşkirina desalata bi taybetî desalatê îdarî û siyasî û desalatê darayî. Çunke heke desalatê darayî nebin çi raman tu federalizmê danîne ew behs lêt. Yani heke tenê ew bîtin ku pare û îmkaniyat û şiyanêtme defwa bin Bexda ew biryarê bû me bidin ev ne federalizm e û çi ciyawazît navbera vê federalizmê vê otonomiya sala hefteyê ku hikûmeta behs da Kurda. Ji ber hindê geleka giring e ev babete bêteronkirin bû xelkî ku cenabê serokê hikûmetê encûmenî wezîran partên siyasî Kurdistanî tekezê ser hindêtiyan ev babeteyê giring e her wesa اتمافên serekî da ku bele kerem. بەڵێ دکتۆر فەرهاد ئاماژەت بە دەستور کرد، بەڵام ئەوەی کە هەیە حکوومەتی عێراق تا ئێستا خۆی پابەندی ئەو دەستورە نابێت کە نووسیوێتەوە دەنگی لەسەر داوە، نەتەنها لە پرسی موچە لە بابەتەکانی دیکەی پێوەستن بە هەرێمی کوردستانەوە. مادام لە کاتێکدا حکوومەتی عێراق پابەندی دەستور و جێبەجێکردنی مافە دەستوریەکان و هەروەها ڕێککەوتنەکان نابێت، کەواتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان چه بژاردەیەکی هەیە توانێت بیگرێتە بەر؟ بله براستی از دلویر هر دولایانه بحث کم گله جا بری نهاجی که خولا دوی از اندام پرلمان عراقی بوم 2010 حتی 2014 گله جا مدگود ماده 115 دستور عراقی بحثی هندت کتن که پرلمان هرم تایبتی هرم کردستان که تنه هرم العراقی دەسەڵات فراوانێتین بۆ هەندێک و یاسا و تەشریعاتە دانیتن بەس ڕاستیژی کەمتەرخەمیەک کێماسیەک ناکۆکیên سیاسی لە هەرێما کوردستانê welê kir ku gelek kêm yasayê derketin şerêma Kurdistanê bo rêxistina babetên cora û cor. Çunku madda 110 destûrî tinê behsî wan desalatê hesrît ketin neh desalatin. Ev desalatê dîj bilî wa hemiyê li herêma Kurdistanê hebîne û Perlemanê Kurdistanê mafe bûye
تشریعات و یاسا بو در بخی جه داخل و نهات یکرن و بوشاهی که مازن چه بوه الهرمه و کشه چه کرینه ناف برامه و ناف برا بغدادا یا دوه پراستیجی که کم ترخمی ایل بغداجی هبوش لای همی آوه ام جی و خلکی دجی اوید کل ویر کار کری او جی اوه بو او بند دستوری اوید کو بحث لحاتی نکرم پیدویه بین ریخستن پیاسایا ناویوات تدانان یاساین دستوریان قوانین دستوری بو نمونه یعنی محکمه اتحادی محکمه فدرالی پیدوی بو یاسای بو در کویتن اوه 20 تشتک ساله اوه 20 ساله تقریبا چه یاسا بو ندر کتینه او بابت مدویت اشارت پیبدم کو ماده 105 دستور عراقیه بحثی هیئه کت کرد بحثی دامزراوه کت کردن کو او دامزراوه فدرالیه پیدویه دهات عراق همی کم بکتن و شنی او هیئه ایرادات اتحادی بعربی بجنه او دوی پاره دابش کتن دیف نفوس و دیف واپی ورد کو دستوری دا و اتفاق سرهاتی کرن حتی وگاوه و 20 ساله او هیئه نینه گلی جا محول دا مداکوکی سرنده کریه مداخواست کریه چونکو نا چه بیتن وزیر الحکمت فدرال همی دا سالات دستی دابن کنگی ویا بوجه کردستان ببرید کنگی ویا موچه خلکی ببرید کنگی ویا یاری که سیاسی بکت و یاری سیاسی بکت کنگی که ماسیه که بوش لایمه و راسته که ماسیه تنگ ولی او که ماسیه البغدا هنگ گلش که ماسیه تریما کردستان پترن بس سرارای و چنده موچناه نبرین اوه جه داخل پراستی پیدوی اف بوشاهی دستوری اف 55 ماده دستوری دهاتین او یاسابو بین دارشتن و بین تشریع کرن دا سیستم فدرالی العراق بناجه بیتو باشا پیتوایا دکتر فرهاد اما هلسو کوتی که بغداد لگل هرمی کردستان دکات فدرالیزم و پیکاتی فدرالیزم العراق نبات جر پرسیاروا تأكيد وبروستيجي هكي تسعكي سيستم عراقي يعني كم نشانه وملامح فدراليزم تعداد ديارم بوچي بو نمونه ياسا اقدر كد بو سال 2007 هر برلمان عراق در خزبوش قولایی که او یاسا رخستنا دامزراندنا هرم النيل عراقيتيتن قانون تكوين اقاليما او یاسا وی وقتی توی دمیدا شیعه پیداگیریه که مازن کرد که او یاسا بیتا دارشتن و بیتا درخستن فعلا جی بو یاسا و درکت سنه حسنت کر عربیت سنه وگاوه شیعه قبیلنا کن چه هر مکاد العراقی چه بیتن و او دجی بنمای سرکی دستور عراقی که فدرالیزم جی دا بشکرنا دا صلاتا نه دا بشکرنا ولاتیه برو واجی و چنده فدرالیزم پیس کرنا عراقیه بهنده که همی عراقی بجدار بند دارشنا یاسا دا دارشنا سیاسات دا او بریارت ندان بله بگو من عراق حول داتن که فدرالیزم ناوروکای در بخیتن بس شکل بمینیتن بس رنگ بمینیتن وکی اوتونومی سال 1907 اوه که 74 بعثی ها دست بکیری اوه تشتاکی گله که مترسی داره پراستیجی پیدوی همی لایانت سیاسی همی پارتیت سیاسی نبتنه پارتک آن لایانک آن دو لایان اف مترسی سرمهمی های راسته که ماسی هنه موچنی نه گله جا جناب سروک حکمت بحث کریه که گندلی هبویا که ماسی هبوینه بس اول و چند ناگهینید که ام تنازل اش مافن گلکین سرکی و مافن گلکین گرنگی تریما کردستانه و خلکی هریما کردستانه بکن باشه دکتر فرهاد لکاتێک دا کە عراق خۆی پابندی بڕیارەکانی دادگای فدرالی نابێت لەسەر پرسی موچەش پێشووتر بڕیار دراوە دەگوترێت و دەڵێن ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ دادگا لەم سەروبەندەشدا ئەندامەکانی دادگای باڵای فدرالی دەست لە کار دەکێشنەوە پێت وایە ئەم سناریۆیانە بە چ مەبەستێک بەغدا جێبەجێ دەکات تەنها بۆ گوشار خستنە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستانە یا مەبەستی دیکەی لە پشتە من از دزبر ما 2010 حتی 2014 پراستی توی وقتی دا ما چند اندامه که کرد دادگاه ها فدرالی دا بون گلک گلایی و گازندش مترن گوتی گلک
رخنل دادگاه فدرالی و اندام دادگاه و سروک دادگاه دیریتن واساجی بو من گل رخنل دیر چونکه هنگی جی دادگاه بو امرازک دست وی وقتی دا سروک حکمت عراق فدرال توی دمی دا برز نور المالکی و کارتینا بگاوه جی از بیجم اف دادگاه ها وگاوه سر بنماین دستور عراق نهاتی آوا کرن ایک دو پیدوی یاساک در کوی دیف بندا نوتو دو نوتو سه نوتو چار که بحث ریخستن و دا مزراوه دادگاه فدرالی عراقیتیتم پیدوی اف یاسا در کویتم پر رنگه که هبیتن یاسی و یا گرن گلبا خان اف اندامد و دادگاه دا از وی بیجم پی خوش بید پی خوش نبیتن اف اندامد و دادگاه دا هر اندام اکثر پلانکی سیاسی به پراستی جی او تشتاکی گلکی مترسی داره چونکو او جمارا زورینه یا لانکی سیاسی آن تخک مذهبی یا دیار یا سیاسی العراق زورینه ندوه دادگاه دا هیچ بریارک در ناکوید بیو تشتاکی گلکی خلطه پیدویه دادگاه یا سربخو بیتن و انسان سربخو بن انسان تگهشتی بن دادور بن نه برای خدا نهنده و کرده و عربه و شیعه و سنه بلکه برای خدا نکایاسا چد بیجید دستور چد بیجیدن الدیفوان پیورا بریاره بدن او با عراقی همیا باشه با کردستان جی باشه جه داخل او نهات یکرن بله زۆر سپاس دەکەم بەڕێز دکتۆر فەرهاد ئەتروشی ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عراق لە دهۆکەوە لەگەڵ کوردستان 24 بووی سپاس.